Hei hi All India Radio aizawl ani chanchin thar achiar tu silian sang puya Voin Assembly budget session private members resolution puis biak java putlu covid-19 shipuileng do konga sarkar kaushan klomngai pole zoram mi puite tanrol na lom omanti thule tran hozel ni se andu thu pass ani Voin session chollo ka MLA te polin ngorna na umbo tura be puithak ani dan injiti na hun buat sayani Voin Khan Prime Minister Narendra Modi chuan India Zelena kumsam siripang analom na tur Azadi ka Amrut Mahotsav chu Sabarmati Gandhi Ashrama ahong ramchunga COVID-19 trikai thar an pungchak le to hle Voin Assembly budget session longtla is bial to MLA puis biak zavan COVID-19 tripuileng do konga sarkar ko shan tlomngai pole zorami puite tandron awanga India rama ti Traber State jinga Mizoram atel chu alom oma He pui do na konga na sele zola tan ho chunzom zel ni se ti resolution na pudlu chu soiho ani nuwa pomani Chief Minister Pozoram thanga chuan COVID-19 thileng donglet na konga Mizoram chu Indiaram state zinga ati thaber ani lor lakti soya state danga chuan Shria wanga thi zatela nomlaya Mizorama Shria wanga thi po som emolek anni chu thilom om takani ati Shrileng donglet na le state po na tangalo hote boipuin a bala omte chu rulvek ani don ti soin Puzoram thanga chuan hetiang taka Shrileng dona konga pathian puina andong hi alom om hlea anchunga an phurzolo phuri dalova antorzo tur tok pathianin ape hi thilom om takani ati Shrileng re a nunphungpa ngai anzo thei huna chuan chakzokin ke an pen thei to anga Mizoram chukong tin renga chanchin thashila po hmashruai tuwa anom nge be seiti asoi Health Minister Dr. Al Thanglenan COVID-19 Shrileng awang khan pathian an awna sat pha a trong trai pui tu po an nga ti soin chuti ni lo se Shri leng kha dozo rual ni lo ti asoi resolution sei ho na hen relai member te chuan Shrileng dolet na konga sarkar mlang na chu tha thokhata an hriat thu an soi line ep te pol te chuan Shrileng do na konga Mizoram mlang na chu tha thokhat ma se sarkar thil ti dana tu samlo tam tak om thu an soi ve thunga soi ho na zo ani nuwa speaker in member te chu resolution pom an du le dulawa zota lungrol takin house chuan he resolution hi apom ta ani School Education Minister Pulal Chandamaral te chuan sarkar in zirtir tu an lak bel nuwa sarkar school a mimaldin school ain zirlai an pungzok ti houses a asoi School Education Minister chuan kumsak ni som nulama khopoya chengten an fa te sarkar school aya mimal school an lutir zok chungchanga sarkar in zirchian na anei lo ni na soya zirtir tu an lak bel nuwa sarkar school in zirlai an nga to hle ti soin mimaldin school ain an pungzok ni in na soi Pulal Chandamaral te chuan National Education Policy sang ni somni chu Mizoram din hun thira man thei turabot sai mekani atiya Mizo tong hum halle ti mason nan Mizo Language Development Board din turam malak mekani ti asoya Mizo tong hum halle ti mason chungchang a thlasik thut khom le huna bil pudlu man tuma malak ani ti asoi bok Information and Public Relations Minister Pulal Rotkiman MJM member te tan sarkarin hamthatna asiam ti soin Mizoram journalist te tan sarkarin pension scheme siam nge tumti house asoi minister chuan kumsang ni som pakwa somni chungin press tour voili nei ani thua soya kumsang ni som pakwa September ni somni panga tanga somni pasari chungin Lok Sabha training program on parliamentary process and procedures for media personnel at Bureau of Parliamentary Studies siam ani thu soim advertisement red ti san ani thule I effective date turin February ni somni poruk sang ni somni ti ani thua soibok minister chuan mi poruk tan hena ex gratia pek ani ti soin mi somruk panga tan hena medical assistant pek ani thu a soibok ani Voin Khan Assembly Conference Hall a MLA te polin tunlaya Indiaram le Mizoram inatna amachon lian ber pakhat ngor tuberculosis umbo tura be pui thak ani dan inzirtina hun bo se ni he huna hen health and family welfare minister Dr. Al Thanglen chon thu soin MLA le MP zongzong te chu an bial thewa TB chungchang ngai poimo a me pui ma thu soin apianga soitel zia turin angen ani TB test na call CNDST laboratory tuna covid test na atana man mek chu tun thla nge ya TB program ne na pekile tumani thu soibok voinin zitina huna hian Indiaram le Mizoram ngorna na din hun tarlan ni a Mizoram chuan ngorna na umbo konga Mamit district in Tishaberin tuna hian TB free certification a bronze medal category dong turin entik mek an ni a district thar pathum le sersip district ti lo district ang pariata district TB center omin anti TB drugs athona pek chu rengani kumsang ni somni khan ngorna na veizinga HIV positive chu za som pathum an ni a heti la hen national average chu za bial point pani ani a India rama Mizoram chu din mun cheber ni in
ngorna na thi pui hi sangni som panga mi somthum pariat sangni som paruka somthum panga sangni som pasiria somni pakua sangni som preta somnga pakhat sangni som pakua somnga paruk sangni somnia somli pakua anni voinin zitina huna hian WHO Sustainable Development Goal a gum sangni somni ralma a tibira na umbo tum line indira ma chun sangni somni pangaral ma umbo tum ani thu talanin hemia ta na ram shruai tu emulate chanlak thina tur kong chi sang sang soi ho ani ramin zelena mu voisom seri pangana rupu ta kalom tur bultan na azadi ka amrut mahotsav India polin aizola zirlaino pongten kongan zo a aizola rally vailiam tu art and culture minister puara zirlena chuan indian zelena mu champaphak voisom seri pangani charo pui takin hapta som seri panga chung lomna hun sarkar la pui ministry of culture in arwa man angin Mizoram state chuan an mangtan ti asoya hemi hun chung hian central sarkar noi ministry le department sang sang te chu ataka man thei tur project som lo puacha atura ti anni thua soyani he project tur jing a hen current hello street light smart city za chuang siamte bolho omlona kho puis sang ni somni pani chuang siamte le ramdang atanga na thok tura lo lu te thiam thil zitirte anni atia rom hana pui tham tak jinga hian kholai zawla ya solar tree somseri panga da te park khan big somte platinum jubilee model park siamte green country campaign thingkung damdoya ta na man theile theira chuak tur phunte India rama technology kan mante phosona tur global tech festival hoi hotte deal chen khati changklunte luikam siam thatte smart school le digital library bot site ani ati tugina khan chan mari changin government sang bana college zirlai le school bi kona changin government aizol college zirlai ten kongan zo a wana pa hol kota anin tok khom ani voin khan maraku jinga lom hlo berle ro puiber lewa kutla chu sia ha MIDC complex a man ani kumin lewa kutla lomna program hi COVID-19 shipuyo wangin sarkar dan zom chungi mi poima sombik tele chanvo sang ne te chawin an chima kutpa atan minister Louis P.S. hiya to manani a lema kutla sangni somni phat nam puanjara pot par hnuwa thu soin lewa kutla lomna chuam mara nam chu nam tai male in todel ani thinti marami puita hriat non tir se du thua soya lade thiam takle nam bil in chena sile fe ne thatak ani na le an nam jirang chi sang te pholangin choinung zel se adu thua soini DC pu kisavan arpuin ku thu cha soin lewa kutla lomna hun an man chuan mara nam lam sang le in chena te choinunga khovel jaw ka phochhuan ni se adu thua soi ani voin khan zoro chon thenam ram Myanmar sipain thu nei na anhe chu chungchanga mala turin president Ramnath Kovind le prime minister Narendra Modi hena governor Kartlangin lekha anthe lut zoro lekha thelu hi governor alom lo wangin ayo in deputy secretary governor Joseph Lalrin Oman alo dong songa zoro chuan lekha thelu wa chuan Myanmar sipai roralna chu diklo taka thu nei ina ne chu tu ani awang le human rights anpal zuta wanga shek na peturin le kong sanga Myanmar ram in democracy kong an zo theina tura tanpui turin angena India sarkar chu Myanmar buaina ato mek le akai hnoi te chin felani theina na pen chuak le atulanga inrol turin angen bok ani zoro chuan Myanmar zo fa te din hun chu anga event reng ti soin hun har sa le khir tak tok mek ni ma se thaphang le chi ai lo turin acha a Myanmar en op mek zofa te torna chu mundanga omzofa te tan torna ni ti soin Myanmar rama omte har sana sutkian ani thenan zoro chon ma ala zel don ti asoi ani chanchin thar hi all india radio aizola tanga puan ani voin khan prime minister Narendra Modi chon India zelena kumsum sri panganalom na tur azadi ka amrut mahotsav chu Sabarmati ashrama ahong tu soin prime minister Modi chon ramin to delna atmani barbar chu khovel ma son ti chaktu turani atia India chu covid vaccine siam cho konga ain to del to ani atia covid-19 do no konga ramdang te po apui zelani atibok ram chunga covid-19 trikai tharan pung chakle to hle a state ten khata tun nai khan trikai an pung thuta dakar somni pelikal chungin trikai singni sangthum le janhi somret panga mu chuani a ti hian trikai mu so to zongjong hi viable che khan le noi som pathum atling to a mi zo som pasiren thi puile a avain mi noi khat singa le sangre ten thi pui to ani tuna hian trive en kol mek hi noi khat sing ko sang srele janhi somthum pasiren oma hei hi za zela chutin pakhat point pasari pali ani voin thangin covid-19 vaccine hi viable chan hi noi somru pakhat sing ruk sangli pek ani to chanchin thar cherti topana tlang pui voin assembly budget session private members resolution PSB exava pudlu covid-19 tripui leng do konga sarkar kaushan klomngai pole
zoram mi pui te tran ron hlom omanti thu le tran ho zel ni sian du thu pa sani voin session cholo ka MLA te polin ngor na bo turam pe pui thak ani dan inzitin hun bot sayani voin khan prime minister Narendra Modi chuan India zelana kumsam seri panganrom na tur azadi ka amrut mahotsav chu Sabarmati Gandhi ashrama ahong ramchunga COVID-19 shikai tharan pung chagle to hle chuti zong chu sanchin thar kan puan thei chu ani